Together, growing in faith, changing communities. Sethu Jesu Kristu nendoda yamadoda uNkulunkulu ophilayo. Siyakhuleka kuwena Jehova namandla, siyakhuleka kuwena El Shaddai. Siyakhuleka kuwena uNkulunkulu othembekileyo, egameni lika Jesu siyayibopha siyayiqalekisa yonke imimoya emelene nezwi lakhe, egameni lika Jesu siyayibopha siyayiqalekisa yonke imimoya. Namhlanje uNkulunkulu onomusa sithi uNkulunkulu onamandla. Namhlanje uNkulunkulu onomusa sithi uNkulunkulu owenza konke. Namhlanje sikunika uduma amadoda akwaziyo athonwele zakhe zimhlophe njengoboya bezimvu. Amadoda akwaziyo akubonile ngelinye ilanga uhamba nawo. Amadoda akwaziyo akubonile ngelinye ilanga uhlukanisa. Namhlanje uNkulunkulu onamandla ngenzeka besithi size kwi-concert kanti i-appointment osinikeze yona. Yenze kuba besize sithi sodumisa kanti wena namhlanje befuna ukuzuza impilo zethu. Ngiyakhuleka kuwena El Shaddai, ngiyakhuleka kuwena Jehova Sebaot, ngiyakhuleka kuwena El Roy, ngiyakhuleka kuwena Jehova Jireh, ngiyakhuleka kuwena uNkulunkulu wempi ka-Israyeli. Uthi uNkulunkulu somandla oyigadayo indlu kodwa wena ungekho kuyona uyigadelise. Hlala nathi uNkulunkulu somandla, hlala olimini lethu. Bengithumeleni iserafim ebese liyothatha udlawu maqedane ehlambulule indebe zethu khona siyakusho ukuthanda wena hayi ukuthandwa yithina. Ebese uhlambulula amadlebe ethu khona siyakuzwa izwi lakho elinamandla. Othi obhala kahle lindoda esiqondisayo endleleni, athi obhala kahle athi lifana nesinkemba elisika nhlangothi zonke. Ngegama likaYisebe nendodana nomoya ocebileyo. Thana zami ngifisa ukuba sihambe sezwini likaNkulunkulu. John chapter 19, ngifisa siqale from verse 28 so sesime ku verse 30. After this, aware that everything was now finished, in order that the scriptures might be fulfilled, Jesus said, I thirst. There was a vessel filled with common wine. So they put a sponge soaked in wine on a spring of hyssop and put it up to his mouth. When Jesus had taken the wine, he said, it is finished. And bowing his head, he handed over his spirit. Thandwa ngivumeleni ngixoxele indaba encane engivamsile ukuba ngixoxela abantu. Kunensizwa eyisosha ehambayo ebese iyadeploywa iyosebenza. Ekusebenzeni kwayo khona enye ehlangana nayo baba bangani. Lensizwa besiyaxoxa ngekhaya evela kulona. Besiyaxoxa ngobaba emshiye ekhaya okubaba amthandayo. Kodwa ngebhadi lensizwa iyashona. Ithi mifa lensizwa umngani ebese yocela ukuba nginikele imvume yokuba ngoduse izinto zakhe ngiyise kubo. Athi meyigoduse izinto zakhe ugqoke zonke izinto zombutho alithole kubo amthole ubaba. Athi memthole ubaba athi baba sengizwile ngawe, sengizwile nanokuthi uyawathanda ama paintings, sengizwile nanokuthi
uyawaqoqa ama-paintings sengizulana nokuthi unama-paintings abizayo akodwa mina ngikwazi ukudweba athi nakho ncanyana the portrait of a son ebese mnikeza yona ayibuka ubaba athi uhlulekile kodwa ngizoyithatha ngoba i-portrait isithombe sendodana yami lithi onxoxayo le ndaba ubaba wayibeka le portrait kwi-lounge yakhe njalo ekuseni wayihlala ibuke ashona ubaba bonke abantu bendawo beze kwi-auction ngoba ziningi izinto ezizobe i-auctionwa owayenza i-auction aqale athi ngicela ukwenza i-auction ngendodana bathi abantu azizelanga lokhu thina sizela into ey'ngcono athi ubaba bengicela ukucala ngendodana macedane nginike nikufisayo uthi wabhala kahle onendodana nobufakazi uma beyenza i-auction instead yokuthi ngizoninikeza $100 wayengakwazi ukuthi 120 ngoba kekho wayefuna from $100 athi 70 bayinqabe athi 50 bayinqabe athi 30 bayinqabe kanti emuva nekhehla elathi mina ngo$7 bathi bonke abantu mnikeze khona soqala the real auction abesethi no baba I'm gonna give it to you $7 going once going twice and sold to the man maqedana beke participating at the auction is over ebesethi there was a clause in the will othola indodana uthola bengifisa ukuhlala enkonzweni uma ethi uJohanisi uJesu sazi ukuthi konke kuphelelisiwe uyazi uhamba uyitshela ukuthi unesikweletu kanti sesikhokhile uyazi uhamba ekhaya kunezinto ezikulindile emsebenzini kusasa khona kukulindile ozalwa nabo bakubekela izinto kankade kwaqedwa bhala le ncwadi umuya kuyona ngesiGriki ngiyalithanda leli gama elithi sekuphelelisiwe ngoba lithi isikweletu sesiphelile Amen. bese ngiyayibuza ukuthi kanti siqalephi isikweletu magisibheka isikweletu sithandwa sami ngisibona siqale ensimini magisibona isikweletu engani into yenzeke ngesikhathi uAdam esuka Eva ngiyayibuza ukuthi ukuba uAdam wahlala noEva ngabe inyoka ifikanga khona ezinye izinto ezisitaka namhlanje ngoba sisukile enkonzweni uNkulunkulu asibeke kuyona le nkonzo mina iyavuka uma ngibona uNkulunkulu asemkosha uAdam asemkosha uEva bese ngiyayibuza ukuthi ukube bathi inkosi ngiyaxolisa khona umkhuleko wamaRoma athi icala lami athi icala lami enzima yethandwa sami nginamagama amathathu esiwafundisiwe ngiyabonga ngiyacela ngiyaxolisa mingaki imizi esenkingeni namhlanje ngoba siswele inkonzo yokwehlela ngezansi mingaki imizi esenkingeni namhlanje ngoba bengiswele inkonzo yokuthi inkosi sengikwenze konke ngokwazi ngokuqonda ngokuhlakanipha kodwa ngihlulekile sobhala kahle athi itshe abalahlile abakhe seliphenduka inhloko yethu athi lona ubukeka edelelekile abahlwele bakhe akodwa namhlanje athi uNkulunkulu wenza umsebenzi empilweni yakhe thandwa zama ngibuka lenkonzo yokupheleliswa kwezinto ngiyambuka uJesu eyongena eGetsemane eyokhala ethi baba athi susa lesitsha ethi baba athi angithanda ukufa kodwa intshanje yami mayingenziwa kodwa makwenziwe yakho ngiyambuka uJesu bekulengisa esiphambanweni
wonke amavangeli uMateyu, uMark, uLuke, uJesu dies a painful death, a lonely death. uJohannes kuphela la uJesu emesiphambanweni athi bheka masengiphakanyisiwe athi bonke ngiyobadonsela mina. Ngibona imfihlakalo uNkulunkulu ayenzayo namhlanje uJesu sesesiphambanweni uthine lakhe icala selisuliwe. Athi encwadini kaMikha athi ngiyayithatha izono zabantu bami athi ngize ngiyiphose olwandle lokulibala. Kuyavuka mina ithandwa zami ukuthi namhlanje ebusuku mawungangedluli Jesu athi lapho babiza abanye athi ungibize nami. Bengifisha ukuthi kulaba abayitshela uNkulunkulu sengikhohliwe, abayitshela ukuthi uNkulunkulu akanendaba, namhlanje ekseni ngike ngathi umntaka Maria ungena esikebheni maqedana lale ebese kuvuka ivunguvungu. Bengifuna ukuthi mina kuwena noma ungangamvusa izinto ezolunga nomelele sesikebheni, noma ungahamba kusasa sebekutshele bonke ukuthi awusoze wabantu oyalutho nokuhle nabeswini sebehlekisa ngawe, ungamvusi ngoba ukhona esikebheni. Ungasabi kusasa ngokuthi ebengikuye izolo namhlanje nakusasa kakade akaguquki.